رزفیلم اخبار معاویه کجی علیه تورا MBC سعودی و hatî برهمانین کمارا اسلامی گلک هرس کریه. او رزنویسا که به هلکفت مها رمضان توشاندین بویرن نفوی ین دست بکا اسلام پشتی کشتین عثمان شلیفه سیم دی سردما علی ابن ابی طالب و کورویده و اواکرین خلافتا امویان جی علی معاویه و کوروی یزید و هتا بویرن کربلای لی گور دیتنن سنیان و دی بیجه. دیو رز فیلمه ده برواجی کریارا هوپارا کمارا اسلامی روی همو امامن شیان تنیشاندان و شانوگرن جن جی بالا سویدان سرسوه. وک میناک افجین بی پیوانن هولیووده دی رولا فاطمه بنت اسد ده دیا الی یانجی افجین رولا فاطمه کچا پسنبر اسلامه و جینا الی دلیزه یانجی افجین رولا دیا معاویه دلیزه. افنه تنه جداهین رز فیلمن معاویه و رز فیلمن کمارا اسلامی ایرانه ین وک مختار نامه و امام الینه. بلکه رز فیلمن معاویه بگشتی بی وگوتین اسلامه یا کمارا اسلامی را کتین ناکوکیه. بیکار هنره که نویسی. از تفسیر دیکم که هن تک از رز فیلم معاویه تماشه بیکن. دکون همی چیروکن یک آلین کجی دست بکا اسلامیته و هیانی هادی هیاما 40 سالن بوریده جی بوچونن کمارا اسلامی ایرانه دیتینه. جی دیتینن برواجی ببینن. یک درفتک به هم پایه که میریو دیروکه دادبار بیکه. و بیکار هنره اماجه بیوه که کر که دزگه پیوندین گشتی یا دزگه وراست کرینا مدیا این دنگی و ویدیوی لیچیه سیبر دوبلاژ و هر جوره وشاندین رزنویسن معاویه لیسر پلاتفورمن دنگی و ویدیویی که دکسه کریه جیوان مدیا یا وشانگر و بیکار هنر. سدما و که دکسه جی عالیه نوبدار و پاکیش کرینا خاندان امویان hatî دیار کرن. سید پیمان طاهری جی علی گیرن اسلامه لیسر ناوه همو علی گیرن کمارا اسلامی نویسی که افرز فیلم پوچ بی تمامی دروه و تنه جی با مشروع کرینا مالباتا شاه عربستان hatî چêkirin و گوت. عربستان سعودی خلته که دیخواز فیلمک لیسر دیروکا اخخوه و اولاسوه چه بیکه و تنه مافه ولات کمارا اسلامیه که لیسر دیروکا ولات سوه چه بیکه. یعنی گلک چاو در لی دیجی سوه پیشاندنن کمارا اسلامی و علی گیرن و نه. دی بیجن که اصل اسلامی عربستان سعودیه و جیوه اخی درکتیه و کمارا اسلامی تاسک شوربا گرمتره که hatî شویتاندن. بیکار هنرن دنجیلی سر ترسا که معاویه چێکیریە نویساندینه و گوتینه که وان گلک رز فیلمن اسلامی و دیروکی تماشه کرینه لیدی ناو برا دولتا میلا و وشان رز فیلم معاویه ده هتا نیها افگاس ترس و خوف ندیتینه. مینا که رز فیلمن معاویه بی درکتینه هکی که تکه که دیوان بیکوژره هفگاسه. اف دیتینه هان گلک گرینگه جبر که ویسا دخویه که رز فیلمن معاویه نتنه رز فیلمه که دیروکیه. بله او پروژیک مدیایی سرکیه کلی هرمه و گوتنک نویا اسلام ساز بیکه. اسلاما کو عربستان سعودی نونرتیا و دیکه نه کمارا اسلامی لیسر بینگه هاوه پرسپکتیفه دیو رز فیلمن معاویه دی چارچوبه هزاریا اسلام سنی یا نه جهادی ده لی دیجی اسلام شیعه یا شورش گره کمارا اسلامی وردیتن. بیوه هنده به مافه کمارا اسلامی هیه کو بیترسه و وشان دوبلاش کری که دکسه بیکه. پشتی چند سالان جدانسین وهابیزم اسلام تند و توج رادیکال عربستان سعودی نیها گوهرتو یک نوی اسلام سنی پیشکشی جیهانه دیکه. اسلام کنه رادیکاله. کمارا اسلامی و اسلام خامنه‌ای لیدیجی اسلام رادی وسته. او ریز بشکش و پروژه ایه. پیشکش کرینا و گوتینه که دیروکا اسلامی که هم امویان پاکیج دیکه و هم جی نیشان دیده که اسلام سنی بیهز تولرانس و نوجن دیکاره هبه جبو عربستان سعودیه استراتژیک دمدریجه جبو راوستان لیبربان باندورا کمارا اسلامی ایرانه پشتی تکچونا کمارا اسلامی لی سوریه لبنان و هتا عراقه عربستان سعودی نیها دیواره هزا نرم ده و برهنان دیگه. کمارا اسلامی هر تیم دی میدیا سویده امویان وقت جمینه سرکه اسلام شیعه دنسین لنیها عربستان سعودی و گوتینه جی زانین و دیتنن سوی جی نو و دینویسه. دیو و گوتینه نوده معاویه وی که دستیلت داره کی جیر و سیاست مداره کی به هز hatî نیشاندن که کاریبو اسلامه جی کاوس آلوزی و تندروی ریزگار بیکه او یک تام برواجیه و گوتینا کمارا اسلامی جی دیروکا دست بکه یا اسلامیه و او یک تیوه واتهیه که سامینه لسرویه. او چیروکا 1400 سالی دی بینه که دی همان دمه میده باندوروی سیاسی و لشکری لی هرمه کم دیگه. جبر کنی ها بی الیکاریا اینترنته و هریکینا ازادا agahiyan گله ایران دیکارن رز فیلم معاویه تماشه بیکن و دیروکه بی آوایه کی دین ببینن و ببیهیزن
Ew jî divan rojên ku hikûmeta vî hunermendekî azad vek Mehdî Yarahî bi navê heman Îslamê ku Erebistana Siûdî cihêjîdayîk bûna vî ye, Qamçiyên dike û Ereb jî gihîştîne veke nayetê ku divê gel û cîhanê hişyar bin. Komara Îslamî hertim medyayê vek amûrek ji bo kontrol kirîna çîrokên dîrokî, olî û civakî bîkaraniye. Aniye niha medyaya Siûdî MBC bi rêzefîlma Fîlam Muaviye li pêşberî dibîne. Tegotin ku ji bo hilberîna rêzefîlmê di navbera heftê û $5 û $7 milyon de serç hatiye dayîn. NBC yek toreke navnetewî ye ku bi zîmanên çûda naverok çêdike û ji medyaya Komara Îslamî û berhemanîna rêzefîlma Muaviyeyê jî aliyê ve gîrupa medyayî ya Erebistana Siûdî di cîhanê de swedî bandoreke gelek zêdetir e. Berhemanîna rêzefîlma Muaviyeyê jî aliyê ve kevçerê medyayê Siûdî ne tenê vegotineke dîrokî ye, belkî şerekî medyayî ye, şerekî ku Komara Îslamî têde tek diçe. Rastedî heman dimede ku Komara Îslamî roj biroj tecrît û hîtimtir dîbe. Erebistan ji bo cîhana Îslamê dîbe navendeke nû ya olî û çandî û Qamçiyê ciwanê bin, Selman lîstûyê Xamneyî pîr dikeve û dibêje em rêbere alema Îslamê nenekuto. Ji aliyekî din ve, rêzenivîsa Muaviye ve kesayeta nefret di Îslama Şîî de vekî siyasetmedarek cîr, pragmatik ku di lihevkirînên stratejîk û peymanên siyasî de jê hatîye nîşan dîde. Mirek ku bi elîtên serdema xwêre tekilî danî û dijminên swê bi zanetî jî holê re kir, mirovekî ku bi sebir û rêvebirînê karîbû împaratoriya Hêzdara Emeviyan ava bike. Ma rêzefîlma Muaviye dixwaze bêje ku Binselman guhertoya nûjena Muaviye he. Ku ev jî vek Muaviye Îslamê bi awayekî ku jêre di warê aborî û siyasî de bi kerî wî te pêşkêş dike. Di rêzefîlma Muaviyeyê de û bi giştî di xwendîneke cuda de jî xwendîna Komara Îslamî, elî çaremîn xelîfeyê Misîlmanan û îmamê yekemê Şîyeyan, berova jî Muaviye hatiye pênasekirin. Ev jî siyasetvan û stratejîstekî ku li şûna rêvebirînê tevlî şerên navxweyî bû, zêdetir serokekî nîv şoreşger bû. Baweriya wî bi îslameke îdeolojîk û îdealîst hebû, lê nekarî destîlatdariya swê bidomîne. Di encamê de Emeviyan destdanî ser destîlatdariyê û sîstemeke bi îstikrar ava kirin. Gelo dikare ver gotin ku Xamneyî jî guhertoyeke nûjena elî ye, ku mîna wî siyasetê di şeklê îdeolojiya şoreşgerî de dimeşîne, û li şûna ku hikûmeta swê bi danûstandin û lihevkirînê aram bike. Hem bi gelê swê re û hem jî bi cîhana derve re her dem mijû li şer û aloziyê ye. Encam veke ku xanîma Îranî dibêje, di nav bajarekî xwe çêkirî de hîtimandin û tekbirîna pragmatîstekî vek Binselman, mîna tekçûna elî li hember Muaviyeyê, helbet ev du mînakên nîha Xamneyî û Binselman bi modelên wan in 1400 sal û nîvan re jî hene. Bo nîmûne Xamneyî ne vek elî şoreşger û netirse, yan jî Binselman vek Muaviyeyê cîr û zîrek e, li her du jî li gor wan şeveyan tevdigerin. Binselman bi mînaka Muaviyeyê dijberên xwe jî holê rakir, bi cîhanê re lihevkirînek çêkir û nîha gihîştiye asteke ku bûye mehvanê danûstandinên di navbera du devletên super û du dijminên demdirêj Amerîka û Rûsyayê de. Lê Xamneyî, heman xeletiyên îmamê yekemê Şîyan dubare kiriye û encama ve jî tekçûna kesra xewna wî li herêmê di şevekê de lawazkirin û bêexlakirina Komara Îslamî ye. Salekê dina kûdê lêkolîn û damberhevê de dikare vere behs kirin. Ji ber ku Xamneyî û hikûmeta wî swê dixapînin û li ser bingeha bûyerên dîrokî û tegîştîna hestiyarî xwe dixapînin. Çi dîbe bila bîbe, ew an peyrevên wî ket şikestinê kebûl nakin, heta ku hilveşîn mirin an tekçûnek tambe. Ew divan rojan de divegotînên wan, en li ser şeze û Lubnanê de te dîtin. Gotinên wan wî hene, Hamas bi serket, Hizbullah bi serket, em jî bi serketin. Ji dema ku dest bi siyaseta şiyeyan kirine, li ser elî û Husen jî ev tişt dibêjin. Ku elî tevî şikestinên xwe bi ser dikeve. Tevî tekçûna wî ya li Kerbelayê û mirîna wî, Huseyn bi ser dikeve. Komara Îslamî ya Iranê, Irana gedîm û bi hez xîzan, bêçare û îzole hiştiye, lê bi ser dikeve. Sûyeyê ji ber ku modelên wan en dîrokî tu serkeftinek rastîn bi dest neksistîne. Ew bûye îdeolojiya hikûmeta Îslamî ku dibêje kuştin bi serketinê ye û netîceya madî ne girîng e. Ya girîng ew e ku em rast dibêjin. Helbet nikarin bi bêjin çîma ev rastin û bi milyona Misîlmanên din xeletin. Ev îdeoloji dike ku ket nebe.
Ev xeletiyên swê kebûl nakin, nepejirandîna şeletiyan de di dawiyê de bîbe sedema hilveşîna wana rastîn, ji ber ku siyaset neole. Di siyasetê de têkçûn tê wateya têkçûnê. Kore Ebu Sofya Muaviye Hervîsa Binselman siyaset medarên rastînin. Ev di cîhana rastîn de li ser zemîna dijwara rastiyê dimeşin û dilîzin. Li Xamneyî têkçûnê rêwa dike, da ku neçar bimîne tiştekê biguherîne, û ev ê ya ku de di dawiyê de ve tek bîbe, û destpêka veverankirinê ji nîha veşûya bûye. Dîvan rojan de, Seyid Elî Xamneyî bêguman li benda mucîzeyekê ye, ku rûpel ji bo vî bizîvirîne, lê berevajî vî û hikûmeta ku îro li Erebistana Siûdî ava kiriye, û di rêze Fîlma Muaviyê de, behsa kerametên ku bi rûx, ronahiyê û haloya pîroz li derdora rûyên lîstikvanan û çîrokên xeyalî yên li ser kesayetên olî hatîne afirandin, nayê kirin. Elî siyaset medarekî tekçûyê ne bîhîştîk. Lê Muaviye hukumdar û siyasetvanekî cîre, ne şeytanekî mutlek e û ev yek ji bo komara Islamî ya Erebistana Siûdî zengîla alarmemezîntir e. Islamê di şekle ve gotineke dîrokî ya rastekîn û baverbar de peşkeş dike da ku jî aliyê siyasî ve istismar bike. û cîhan ve yekê jî çîrokên zarokan en li ser mucîze û xeyalan bêtir û çêtir kebûl dike. Ji ber vê realîzmê ye ku Erebistana Siûdî bûye mêvandarê girîngtirîn civînên siyasî yên cîhanê. Nûnerê Trump li rojhilata navîn roja pênçemî şeşê adarê ragihandibû, ku ev li gel Ukraynayê ji bo bîdavîkirîna şerê li gel Rûsyayê di gotûbêjandine û biryare heftiya bê li Erebistana Siûdî bi rayedarên Ukraynayê re hevdîtin pêk vere. Vî got ku îhtimalê ku civîn li Riyad ançe dahê vere kirin. Trump ji ragihandibû ku ev ê heya meh û nîvekê biçe Erebistana Siûdî. Têpayîn ku li Erebistana Siûdî bi Putin re hevdîtinê bike. İran, ku Islama şoreş ker a Xamneyî kareswe gihandiye ve astê ku hawara xelkê ji bo buhabûna nirx û nekarîna pedawîstiyên cîhanê ber bi asîmanan ve bilindî be û tenê dîvan rojan de ye ku tiştên jî ol û îmana wan maye, tek dîçin. Hûn kîjan Islamê tercih dikin. Gelo Fîlam Binselman yan Islam Xamneyî yan jî hikûmet. Selamun aleyküm.